Ini semua orang makai maningkai, sini onek din jabot, sini demand tunggu, o demand buat sini, bar jeng onek kisu jeng government jeng, request lekha, topon nomor awal ini cina, take motor ya. Bonne bangke jeng ini faika, orang preso, mungkin sini onek jon gitu sanction nongja butuh, sanction nongja nobo orang roya, kaisa kena ribu te baki roya, SPS di verification joto oke ong paijak, umur ho paijak, mana bat kaijak tuh, joto kisu parona, uji cini je beneficiary na sung santi puno khaimaya khai, baru butuh nut taisi piu, mana bagi jentin orang presa khaimat mapeka, ini 5/7/2022 ini tarik gua, jadi pengumuman menteri pejumlah mereka, honorable travel welfare minister. Bon chamber bung chuna rehu kha rengai thanglai 10 ta log thangmalai mane 8 tarik ni 11 সময় মিটিং ko dakho khabo ge o meeting e jodi sa chini demand gulana porao সম্পূর্ণ o sida khangkhe chini o 11 tarik ni root block no chung withdraw khainai jodi go siya ke chung abur block no chung withdraw khaimaya ge 8 tarik ni 11 ta log log pra meeting pai hangke chung haine hai songe songe chung ro presa phai jotoran jane hipsi gancho men dabi ke chini broad package ek number broad package bate chini oko power tiller and figuring and gutari 2 number ka PMAYG house 3 number ka chini jara jeri tanis khailai roni bagai jerak je cash tangai rono jotono cash udol marinai makinai abar ini tabuk penghiwati kaisa protekte jagabo pattabo rabar kaja nih government ibu forest department mana khai tab mabon rabar ma khai dia o समस्या बतंगो korona bo समस्या समाधान khai marne bro government ro ঠিক আছে oro sab tong oro tongo tabo anto je sini je general secretary ke JRC ni tong ya ni yang JRC ni yang JRC ni saya dah beri presiden tahu kita ibu sudah sudah soal kau JRC yang mana semasa pergi tahu hasa mau kami kerja ulo 8 tarik meeting atau kerjanya apa nama? Shalin Kumar.